ama ina ba talifu su fefu fatual taborojo ba data hono de da zamasan. Ya ami banua zoaya. Ya sumusot de basowa wata de ami babe amoi puna ke keriso ma ke Andre. Maowai ami fefu ya ahohu. Ya fau kami lowalani. Data wawa da bangun rasi Yehova. Data musoi da bawa malua fasumangeta ke lowalangida. Tasuno ia manuna ita moroi bambuku zinuna numero vele delu ayate si sara irugi ayate si telu suno zo aya ya ugetede. Tahonoge dededa babaria wesa babawa hasambua kelowalangi sumindro ita.
no bulo ita badae badai lo walangi ama babadai nononia Yesu Keriso babadai geheha ni amoni pangorifida habadai Yehova sino mombei banua siawa abedana ya ahobu niha sanaga panandaiga andra nanofaduhu dedenia dania khenia ba itema dakula fauri andra ni fabu uzo aya bazango masi ya iya haleluya. Tahono gedededa mangandra ita. He Yehova lo balangi sila ambe fa abele base bua fa omasi. Sila tebula wa omasi me irugi sila aitu. Bale farein ra uga khema gete-gete wa ara. Ma andra sawaga le kheu mele mama le ororogen ra aga. Bale ni rimo ya aga gete wa urima bagulidana andre masunon ra uge bereduria wangorifi andre khenono Yesu Keriso sino matema ma anda sauhagele kheu mele mama lemu hede khema badaruma lima tolo ba abele endra aga baba malua somasi bagulidana andre bohonin ra aga ena itu gusehi itugu atule ba itugu mafalua zomasin rauge bazisan rohu faurima mangandan raaga badai nono Yesu Keriso so ayaya aga sauri basifau mamatere nama awe geheha ni amoni ya duhu dumadau zato. Data kuli talau manuna moroi bambuku zinuna numero 2 ngautu afitu ayati sisara nenena hagama. Tehale moroi bazura Yosua fazadola efa ngabua si pelendrua irugi ngabua si dola efa imane taromali lo balangi ba ufo wa fanami geto ba moloi ira fanami la be razon rono gamori andre si pelendrua tenga bazi elimi batenga bawanami ba ube kami dana bazilo erege dedemi ba banua sitenga ni taru emi ba mi bali nahiami ba kabunagu ba kabunohi sitenga ni tanemi ba mi a bua ba mi ata ofisa ay Yehova ba mi fosumange ia moroisia aike ba dedemi ba bei farai ami ba mi heta nadu andre ni fosumangen ratuami yefo ni dano andre babadana misirai bami fosumange Yehova banale omasi ami mi fosumange Yehova bami honogei maekhe hani-hani fosumange mi nalobalangi andre ni fosumangen ratuami siso yefo ni dano andre ba nalobalangi rauno gamori andre siso ami badano baya odo
basoroyo mogu fefu ba Yehova mafosumange. Balate mali sato lamane. Ya arau khema wange roge Yehova baba musumange lobalangi bee. Yehova sa lobalangi ma. Ya ia sazolohi miawa ya ita ba ira amada moroi badana misirai. Bajino moi sabuyu ita basolau saheli-heli dede andre bazanehe ita basondoroga ya ita balala andre fefu ni tereda babaniha fefu ni tereda tano banu ahori itimba penada Yehova soi andre abendrauno gamuri si sobadano ya aga gei mamusumangi Yehova meno ya ia lo walangima. Baimane Yosua bazato. Tebai sa musumange Yehova ami. Meno lo walangi ni amoni ia. Lo walangi solohu ia. Le ibe aifa khemi la lemi bahoremi andre. Nami erogo Yehova. Pamusumange lo walangi bee. Ba i erogo gei ami. Ba ifatera khemi zila sehi ba ihori ami lelai wano si sehi ifatera khemi mege lamane sato ke Yosua bei Yehova mafosumangi ba imane Yosua bazato ya ami ziso bamber khemi wanomi honogei Yehova ni fosumangi mi lamane ya ia dae. Bami heta lo walangi bee andre si soba kemi. Ba ena lo walangi indrauno Gizraeli andre Yehova. Aulo dedemi. Balamane sato ke Yosua. Lo walangi ma Yehova andre. Mafosumange balinia mafondondongo. Irugi dae bombaso darong mali lo walangi. Data lau manuna moroi bambuku zinuna numero 20 ayat sisara misuno suno zo ayat. Talifuse natawa lehoreda batalimo ita basiduhu le badededa natau baka horoda bale farai ia banu satu le ia fai eva kheda hore andre ihauge ita ave wa iheta fefu zila atule anda damai ita fena lo walangi sifau fangi dengi de babangombaka horeda musindro fefu data lau mangande helo walangi sila ambe fa abele basebua fa omasi aboto badedema ya aga sebuah hore andre watenga sinangian ra aga mei tanu penau bere ngawale horema asese masawe goroi sama babangira ngirama babehedema babangawale ni faluama siroma tibai ma irai ngawale horema bale sitobini tanu penau lo walangi bologe dedeu khema bai fal khema fefu ngawale hore ni faluama
babohonin raaga bahunono Yesu Kiriso sino mango rifi ya aga ya date be ginete kedafefu wong zamestana datahono kedede dafuna lowalangi. Khesi dedau khema ama babe aifa khema horma andre maafefu ia duhu tatalau manuna mori bambuku zinuna numero 2 ngautu adola efa ayati sisara na ubini horegu he Yesu. Mitabu iwa Yehova datalau faera heno hule gasumbo wa oyo horemi bahule muko safusi dania baheno hule baru luo wa oyo bahule mbum biri-biri dania lahemi kelowalangi siawa. Dumadao zato. Ia dae fumbaso taromali lowalangi moroi bagama buula li sibohou tehale moroi bazura mareko fazafitu ayati sara irugi ayati siwalu imane taromali lowalangi baobulo kenia warizai o basangila ama hoita esa si otarai Yerusalema bamela ilani fahaunia esa si manga mana le mombana le esa manga warizai o abeniha Yehuda fefu na lemu forege wana saitanga wolo oroisa zatua anda ba nala otarai kade balemanga ira na le simonri ba oyang awale tane be ni faema khera ni panasai mako ba panasai mige ba panasai boboa balasofu khenia warizai o andre abazangila ama khoita andre lamane hana wale latere lala goroisa zatua andre irani fahamu hana wa mangamano ira le mombana
bai mane herang si duhu ni faele Yesaya andre bahemi samini tede andre si mane bazura la fo sumangen ra o bewera niha andre batedera bano areu hegu si laguna ba mo sumangera ya o menifahoi dede niha wa mahaura oroisa lo walangi me eroge bami oe goroisa niha ya howu zamonondrongo taromali lo walangi basa me badede ia dae tebe kheda ginete babolohe farsembata lo walangi tau samuzai gewa me hefar sembata si fofena si menrua basi manegei si medelu abu fasembata ni oboloi fena sanandresa badana pelayanan sinode jemaat Jakarta bambanua ni hakiriso si fau ibadah moroi banomo tolala faema bersembata basken barcode si soba monitor mazuila transfer barekening BNI yang fabla eno BNKP jemaat Jakarta Basiofena ua data fondronrongo lilo walangi me imane. Miofenai wangalui banua lo walangi andre. Abawa atule dede andre khenia. Bate be nene dania khemi da fefu. Gasa-gasa wame sumange fasembata kholo walangi. Manuna itamoroi bambuku zinuna. Numero telungautu afelezara. Ayati Sara irugi ayati si Eva usuno wonrege zalawa.
data pasau wasembata da andrefu na lumalangi muzizio itafefu manuna ita morai bambuku zinuna numero 2 ngautu ana flasara ayati si sara si 2 si telu ba ayati si ana ya zumange. Mangando ita masu no dauge bama ada sawa gele amalo bolangi masu bazarugo utega kemaginete obulo panomo ya dae baba nuno baba sumangen dauge ma ada sawa gele wanolo baba durugo ya aga bara isamigu sino matalu no fahawu nda aga soaya no rogo balala halu babung apa tema batra terabani babaya dengan memafi lesu lesu terida aga suai mereka egoi no mau loi fase pertama ma ada utema ia moroi babah aku de deus suai ba fawo goi danga panua masino mame hai ngasa sidem mame no ho mo bakhe masuai as mana ge mangada aga salahi na majelis ba wo guna pas patade be kira de sister kita de satu atua na pas patade tora te guna ia babang ibual ban mau ba bin kape cuma Jakarta ande batra traba kulitan ali soaya yesu aya ya pas pertama matu pada mau badimi soayan mangada aga bama ada sawa gulu ya duh Dumadaw zato. Amay na ba talifu sa fefu, data pau gedededa bawa nuno lowalangi si pau si nuno, ni olohesi, si ofena, paduan suara pria BNKP Jemaat Jakarta, baito huga dan ia moroi ba omasi lingkungan Sara.
Iya daya moroi bapau masih lingkungan satu. Ama ina ba kalifu sefefu da tafaano dededa baba mondondongo taromali lo walangi. Da
Batalang manuno moroi bambuku sinuna numero 2 ngautu asiwa ayati si Sara ba ayati si 2 Yesu gumbu wa auri. Yesu gumbu wa auri sangori mati mitabuha onrasi afu auri itage ake Yesus saudara letesen rabangge do keri so aya dawang orifida mai fangi fahorda nama mati geita le ahos tehuku nalota o Yesus. Ya iroroge de demi ava gerairami fau hau de dade kelowalangi sabele moroi ba gerairania fefu ba ke keriso Yesu mangadreita. Ya edaga fenau Yehova lowalangi no ulo daga ba no mome no mafalua ba sumangeta bange bua teime ba inata de omasi daga mau guna ba ba mododongo taroma lima. Aboto ba de dema ba taroma lima ada zanga bele ya aga baba nerema fekolima bagulidana. Ada mada Yehova lowalangi iaga gotaluama ba tera-tera haun ya monia fonahia ba dedema sanolo ya aga. Iregeta Roma 5 sedena opaka khema bazima khade tola to bali hobu-hobu baba urima za mesana daga. Amu alaga babele ba fatua-tua kegenonima ina somasi lowalangi da tola tefaema babanuau bazima khade. Fefu babele gafe kafa abele zo gami-gami mati baga matoinawa ba de Yesu keriso ina le tebula ya uga jiso bagota luama sama hobu ya aga ya daga soaya ohede khema o masih daga ma fododongo daromaliu ba de Yesu keriso no mangada daga yaduhu ira amaina talifusan yo masih ba khezoaya taromali lowalangi stobali angerenuada bazima khade ba migu 20 bawa sifulu 2000 adola efa tiale moroi bazura Roma faza feledrua ngavua sisara irugi ngavua siwalu Roma faza feledrua ngavua sisara irugi ngavua siwalu imaneta Roma lilo walangi da tafau gedededa baba mododongo. Ada ufarau de demi amira talifusa moroi baba aha khede de lowalangi ada ina wibe sumange botomi sumange sauri ni amoni somasi lowalangi da mo sumange lowalangi khemi si sotede baba mi faumaga ami baniha zi saga tetane ade mi bali ami ba mohou ni era de demi ina mi ila mitiba tedemi hadia ni laude de lowalangi hadia zisehi hadia ba omasinia ba hadia zo ahonoa wa sakhemi dozi ami moroi ba vai bua de ada sinofaluka dao bifayawa za mesana hadrohu era za tua-tua yang alui dalizu asu ava mati ada ni dohuga lowalangi baza mesana kule boto dasa mino oya doto kheda ba metenga hasavale halewe doto ada simana ita ba keriso ya ita sino ato hasabwa boto ita ba no doto ita za mesana ba khenavonia mano faihu game ela ada kheda balazi vai buat dede ada sinofaluka ita
na fama ele baya faudu baba mati ada. Bana soji so halewe baya muhauge halewe nia. Bana famahal baya mamahal. Bana fama rotede baya mufarode de niha. Na soza me ame ela baya adole de nia va me na samatere baya mu oige de nia. Bana sahakete sinumana baya mu roi bade de nia. Si mana bo baso taroma lilo walangi o vai damai na maafefu Yahobu. Shalom. Bisa kabar Bapak Ibu. Puji Tuhan luar biasa. Ufaigi da amaina bazi mahe ade penuh dengan sukacita, owa dede, baba nuno baba molake milo walangi, paduge dede ma ba owa dede da ya dai baba mododongo taroma lilo walangi. Amin. Ira amaina talifusan yang masih bakhezo aya teigu pendeta fo lembata lahagu. Ya udah melayani sebagai pendeta jemaat ba BNKP Tangerang. Jadi faudu ba Sido muale fasarade dekeda baresor 45 babazimaka de tevalua silang layan pendeta seresor 45 BNKP dan bazimaka de ya odo zimelayani ba BNKP Jemaat Jakarta sangat senang tola faluka keda ama ina batalifuse ba nahiade khema moroi ba Kabupaten Nias Barat, padu dedegu wa milai rama iraina Nias Barat, sedang bersinar dan menyala ya da. Kecamatan Mandehe Utara, tepatnya Desa Lahagu. Ya kan no berkeluarga, bano magi maoe womo masoba, daya bazinga da ibu-ibu adre. Jadi yang termudah di antara ibu-ibu, ya iya tahu, ya. Fagele warna baru ma itu ya tahu. Jadi si mana perkenalan singkat Bapak Ibu, ba mungkin dania nanu awai kebaktian nade batola fawoi tanasana sohada iya ya nifa duna kecuali kita bahas yang nomegen Nias Barat ya ada dan nebe tola tabahas. Irama ina talifuson yang masih bakhezo aya no fai buat de lobalangi batola faluka ita bazima khade. No itehege na samuhanu-hanu ita, no na saibeke da wabele, ewai ufagi bagota luadare pasti sozo feke. Tapi masih ya bele na saita lowalangi, bahkan kita bersyukur bahwa tola tarugi no mo bangade basi makhade. Padu dadegu masing-masing ita oya tantangan, oya kesulitan dihadapi da, oya masalah secara pribadi, ba keluarga, balala bohaleweda. Tapi no ito lo ita lowalangi, no tola talewati da mafefu, irege bazi makhade tola tarugi no mo bangade bade zoaya, tola tafalua basumangeta. Oya vai buat de lowalangi sino faluka ya ita irama iraina. Mungkin nata irai te bai ta irai hawai buah bau masih lowalangi bawa uridade. Tentunya kita sebagai orang percaya sabele ebua wa omasi ba fai ba de lowalangi ba uridade ya ia menotola i orifi ita. Ya itare sebenarnya nonia sebuah hore mesa-mesa le satu leniha baguli danade. Tapi hanya oleh karena kemurahan dan kasih Allah kita dilayakkan boleh ada di hadapannya pada saat ini. Ibehe da bang orifi ada melalui soaya ita Yesus Kristus. Da evo dege wa ibu dede bafa omasi lowalangi sinofaluka faurita. Tatu irama iraina hewisa ita babo respon. Hewisa ita babangade sawagele fa ibu dede lowalangi ada sinoya mualage baba aurida ya ita niasa mati. Hasatu kunci irama iraina bada roma li lowalangi bazima khade ya ia dae tafalua wasumangeta. Tema bazima khade adalah fasumangeta somasi lowalangi, ibadah yang sejati. Setuali yang renuada bafanofu khada irama iraina. Ada nota falua wasumangeta ada ke lowalangi. Pasti jawabannya Noah.
termasuk we asoda fena lowalangi bazi makhad. Seterusnya pertanyaan adalah hada nota falua basumangeta somasi lowalangi adema le. Jangan-jangan fasumangeta somasi niha ni falua luada selamada. Atau fasumangeta somasi masih deda sama sanaita. Tapi kadu dedegu ira Bapak Ibu fasumangeta somasi lowalangi ni faluada selamada. Amin. Apalagi jemaat BNKP Jakarta fasumangeta somasi lowalangi tengah fasumangeta somasi asamusa. Udah berdeu misai ramai rainai. Ifalua fasumangeta ada somasi de dunia. Ya. Hebisa ina lasuno ya tengah ina lasuno lowalangi bangabal hadaya ni faluania. Ya. Hebisa ina tola tebua dunia hebisa ina tola so posisinya badai fefu ngabal ni faluania. Tapi tengah dago ita de dunia ba malua fasumangeta ada hebisa ina tola tefola kemi lowalangi basor. Tafalua fasumangeta irama iraina muita bagosali. Obelelei tababa malua fanuna fangada bongi ba maekhe. Tak ikuti setiap ibadah. Tabega melada. Tafaema puji-pujian. Ya, luar biasa. Ya. Apalagi bazi makhade sodobuah pujian sinomu faema dan luar biasa. Orang-orang menasa si dobuater dan abai khotbah de lebih luar biasa nasada. Ya. Afaduna mege ba konsistori si ikut paduan Pesparawi bazi makhade juara 1 bazi makhade. Ya, amin ya. Jadi kita berharap itu dipertahankan. Lalu hari Minggu ini tetap juara 1. Amin. Behabani hai, inage pujiannya kembali somasi lowa langi. Iramai raina ira talifusa jo masaba khazo aya da ani fa ema waulo bada Romalia de babanua Roma. Hadaya wasumangeta somasi lowa langi. Fasumangeta somasi lowa langi da tengah hana tafalua ibadah ya. Ritual keagamaan tabeba sebatada talau manuna talau mangada tahale-hale wezo aya bagosali. Tapi lebih daripada itu adalah bagaimana kita mempersembahkan tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Daewa sumangeta somasi lowalangi. Iramai lain ay talifusan yung masya bakhezo ayahana wa itekankan si bay Paulo babanua Roma terkait dengan tubuh pada Romalia deh. Bagi nete ada sok kepercayaan Yunani Romawi lah anggap bahwa tubuh itu tidak berharga. Tubuh itu fana, hanya sementara. Tubuh itu adalah hanya penjara bagi roh. Bana aheta roh dae maka leguna boto dae itu akan busuk, akan rapuh. Ada bala terlalu hargai boto ada. Jadi sabelelah ke depan kan adalah roh. Bagaimana mereka persembahkan itu kepada Allah. Tapi ramai lain-lain talifusan yang masih bakhezo ayah Paulo yo bakaba bawa justru tubuh itu adalah bait Allah yang harus dikuduskan dan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Boto dae banona hia geheha ya. Dan ni wada le oto bade demi ba wa botomia de banovo osalizo aya ya. Banona ya geha di amoni de demi ada ya. Dala zabalai tekankan Paulo babanua Roma ya. Meskipun tubuh ini fana tapi harus dipergunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Boto tengah ni ilada ade. Ya. Bukan hanya yang kelihatan, bukan hanya daging saja. Tapi natafaigi natahoga tao sisi Paulo yoguna wehede bahasa Yunani soma yang mengartikan tubuh. Dan soma itu bukan hanya daging, bukan hanya tubuh yang kelihatan. Tapi itu adalah totalitas kehidupan manusia. Artinya fau pikiran, fau dededa, fefu hadaya zisoheda,
fefu hada yani faluada, fohaleweda, haratoda dan apapun yang kita miliki yang terkait dengan kehidupan kita, itu adalah soma, dan itulah yang dipersembahkan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Ramai lain ira talifuson yang masih bakezoaya. Hada notabe sumange soma silowalangi soma ada heda. Apakah tubuh ini soma sudah menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan, sudah menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Dari stobali yang irenuada irama irain. He ibisa ita bangoguna botoda ada sifau tu baso masih lowalangi. Behafena lowalangi na ibadah luar biasa ita tahonoge ita bale ya tenang luar biasa kita mau mempersembahkan tubuh kita di hadapan Tuhan. Tapi di luar sana ita ria leta oguna botoda faurida tobali sumange lowalangi. Oleh bapak-bapak ya dae efena umur luar biasa botora labe sumange lowalangi. Ibana lei ila fo umur sa ba itaria botora tengala oguna itu bali sumange lowalangi. Banyak bapak-bapak yang selingkuh saat ini. Tapi itu udah guladi ke daba-daba Jemaat BNKP Jakarta. Puji Tuhan, amin. Tapi kalau ada juga bertobatlah, karena itu bukan ibadah yang sejati. Ya. Atau bagi nete ade. Oh ya buala lowalangi kenya tapi lei bali to bali fasumangeta somasi lowalangi. Bahkan ibali to bali fasumangeta somasi ia samesa dengan menyombongkan diri ibali ya fenunia bawo jatuhkan awonia dan sebagainya. Tapi diwanya pada ibadah sejati tak oguna fefu da boto da ade sifat tu baso masih lowalangi. Ingat Bapak Ibu, kualitas ibadah kita di gereja itu tidak terlihat di dalam gereja, tapi itu terlihat di luar gereja. Biasanya namanya kita gereja selamat beribadah, ya. Itulah nanola surah fena gereja biasanya sudah selamat beribadah, berarti namanya bakal gereja beribadah. Seharusnya Bapak Ibu tengah haba gereja beribadah ita. Ketika nanti kita pulang dari gereja, maka selamat beribadah. Fa'aurida seroma dau ibadah da. Mo fana ita si ulawongi mo roy banomo, mo ita mo halewe, mo ita ba perusahaan, mo ita ba kantor. Saya mau pergi ibadah. Tengah si ulawongi minggu, mo ita ibadah. Saya mau beribadah. Tapi Senin, Selasa sampai Sabtu tidak beribadah. Kita ada di mana? Ya. Kita ada di kampus, kita hendaknya beribadah. Hada zedena tafalua talulu wa aurida botoda tomali sumange lowalang. Uya mualaga ke da lowalang ya dai alat teknologi HP. Uya mualaga ke da jari yang masih bisa bergerak. Iba itaria wo jari dade balita oguna bazifau tu baso masih lowalangi. Ya. Banyak postingan ya sidewaga dengan menggunakan media sosial. Ramai raina ibadah budau ya. Udah begini tuh aduh ya, menyebarkan hoax, berita bohong ya. Saling menyerang melalui media sosial. Aduh udah berarti bagus taluat ada. Nasoge bertobat. Itu bukan ibadah yang sejati. Ya. Taoguna fefu wa aurida awazi sokheda tobali sumange lowa lang. Itulah soma. Hal yang kedua Bapak Ibu, itu huga bayati sidua natafaigi badae megene wayo bakal kheda badae ena sowa mohon ni fa auri fa mohon ni fa ngera-ngera ya. Supaya mengalami perubahan dan pembaharuan hidup. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Kita fagele si taba dunia deh. Keberadaan kita orang Kristen di dunia ini
seperti ikan yang hidup di laut. Ini sagi abanasi. Air laut itu asin loh Bapak Ibu. Tapi ikan itu tidak pernah asin. Si manawan dia keriso. Hewa gabera bagabelanya furi fenanya ivalua hore avenia. Tapi karena dia orang percaya, dia tidak pernah terpengaruh. Ikuti gaya dunia, dia tidak mengikuti budaya dunia, dia tidak terpengaruh. Tapi setiap waktu pikiran nia, fa'auri nia akan diubahkan oleh firman Tuhan yang hidup. Ada bere me no itema awai wa dede soroi keluar lang. Amainda televisi yang masih bakezo aya muguna tangirenu si wauri dah dan masuk perubahan dan malu. Ya, dari sehari ke sehari kita harus ada perubahan Bapak Ibu. Ya. Tedowi taba modrongo taroma lilo walangi, oya tarongo daroma lilo walangi. Roh Kudus akan berkarya untuk membaharui kehidupan kita. Bukan hanya yang kelihatan, yang terlihat si berubah. Tapi fa'auri dadi na tibuhon, ada berfangirangi radad, ada ni radad dan ni faluada. Apa yang kita pikirkan itulah yang kita perbuat. Kalau kita pikirkan hal-hal yang jahat, maka tangan kita akan berbuat jahat. Itulah yang diubah, ya. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Behasi sabatai ramai raina. Tapi kita benar-benar berubah, ya, semakin baik dan lebih baik. Bawa nereda fekulida ba ulidan. So samuzai neti ramai raina ini ilustrasi mungkin letelan ko natarongo. So satu keluarga dai deva ira, ya, so nama so nina ba so daruan nono sama sa nono matu sama sa nono alawe. Ira de ya hari Natal ya menjelang tahun baru. Amadare fahu ba keluarganya da telu, ya faomonia dan kedua anaknya. Fahu mane bermin Natal dan ijata tahun baru. Bersaidannya tahun lama bozi soitade dan nanu masuki tahun baru dan ya kita harus berubah dan kita melakukan perubahan. Sepakat dira. Ya, iwa kewomonia harus berubah dau gue. Kita ilada gamu tawomonia silebagan ilanya sabal. Jadi maka sudah enda berubah mena dau. Ya, si mana ke nononia matua ke nononia alawi. Lalu irugi ine te fabali drofi. La falu perubahan. Di mana-mana ya amadal fagilah naso perubahan keluarga gua deh. Ya. Wah irugi tanggal sara siufuna zamalo perubahan ononia alawe. Moya bamigu baywa ke bapaknya itu ba gereja bapai. No ifake baru sabe bahan. Ila baru sabe bahan ya. Na tolat terali 50% botonia oroma. Iwa kanyamannya, jauh hal baru. Kan mau itu mamul mau belanja draw perubahan pak. Iwa alai draw li tengah ada perubahan iwa gu. Ya. Mau lewat ka fekha baba magiau gud. No lewat dah. Ratu hari nononya matua. So gay motornya dai luar biasa kan ono matua ya de luar biasa. No yohe ba bengkel, no modifikasi motornya. Tohare ya ba gas-gas pada. Ya kanal podnya luar biasa. Yo ada tahu, ya perubahan pak. Saya perubahan, balik tengah podani wagu perubahan. Hana pasti madedai perubahan so masih ami. Aku udah nama ada walawe telah ada gini falua womongu dadanya ada perubahan. Asyik lewongi gay womonia, muya basalo. Amila saya dana bahasa lol balik. Jadi nadare no baga-baga punya no ale selese. Yo ai perubahan e bisa ena tampil beda draw do igaritini no kaba. Uvai kaba ya meroba bunga dai. Imane kena madahan draw perubahan pa. Ramai rai na iwa ete ngabu da perubahan ni wagu. Ya, da ai tadi ifuli akan berubah sudah ke ifuli si mane si to ele. Ya, perubahan daya bisa abia na tola te bohong ni vaurimi amu atasi lebaga da be mi falua sae fa areu da be mi falua sae ya ramai rai daerah televisi no masih bakazo aya kadang-kadang tavalua perubahan
Tapi perubahan di faluada bai fuli-fuli boya ia dia ba Britania, ya. Apalagi na pergantian tahun, ayo kita berubah, ya. Tahun berganti bulan berganti bulan, pasti mane-mane dao mano, ya. Ifuli-fuli ia bagamuatannya sito ele ia. Tapi perubahan yang benar Bapak Ibu adalah kita belajar bagaimana kupu-kupu, ya. Dia dari ulat ke pompong, dia berubah menjadi kupu-kupu. Dia dari tempat yang jelek dan dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Dia terbang dan dia tidak akan kembali lagi ke tempatnya semula. Si mana perubahan, si mana wa mohoni fa'auri, so masih loa lagi. Nah so zile baga wa mata da taroi, bisa ita falu-falu ada. Tapi ya ita kadang-kadang ya tafuli-fuli tafuri. Ya. No te dogi nete tafuli-fuli tafuri. Harus ada perubahan-perubahan. Atau nia bagi nete ada itu gua tua ya itu gula sehi gamuata. Itu gula baga bagi rangera. Ya. Itu gu te do harato. Itu gu te do goheta. Itu gu te do walesehi. Itu gu te do wasiliawa. Ladi badada amin. Hana abu ibu awede amin. Justru na itu gu ya walangi kita semakin rendah hati. Tak guna menjadi ibadah yang sejati. Bagaimana ya berkat Tuhan itu bisa berdampak bagi orang lain. Ya. Jadi bagi Dr. luar biasa. Itu gute doa atua-tua. Itu gute doa lesehi. Itu gute doa oneke baba makiko avenia. Ramai lain dari televisi yang masih bakal zoaya. Pembaharuan itu terus menerus. Ya. Dan kiranya melalui pembaharuan itu akan berdampak bagi orang lain. Dan bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hal yang terakhir Bapak Ibu natafagi bayati si telu ofeta si walu. Badai kita ilahi iwisa. Niha keriso adalah tetap menjaga keutuhan persekutuan. Niha keriso dah hasabua boto baka keriso. Paulus pada ana ia guna analogi tubuh. Heno fabebe droto da ade. Tapi hasabua ita dan kepala adalah Kristus. Tentunya pada saling menerima satu dengan yang lain. Ya, jangan menganggap diri lebih dari orang lain. Justru temukan potensi yang Tuhan telah berikan dalam dirimu. Nah nota ila voda'u. Maka ta'u guna da'u baba malua. Pasumangita keluar lain. Kita harus mengenal pribadi kita. Kita harus mengenal apa yang menjadi kelebihan kita. Dan apa yang menjadi kelemahan kita. Demikian juga dengan orang lain. Dan kita harus saling menerima Bapak Ibu. Na alua da'u. Bada'u dan yasobu bahasa buah. Ya. Lefa balisa wangira-ngira. Leiwa yaoto zipade. Ya. Leiwa babereda oto batola berhasil kegiatan da. Ya. Nah si mana bak kepanitiaan ia menaono ba iwa bahaya odo ya odo berwatola berhasil sukses kegiatan dah ya ia membanggakan diri sendiri. Tapi sebenarnya daeuna adalah masing-masing no IBE bualan no IBE wa atua-tua keda lowalang. Jadi ramai lain dari televisi yang masih bak zoaya ya mo guna ta guna tobali dilah hobo banabota. Kita menggunakan karunia talenta yang Tuhan telah berikan dengan kerendahan hati. Dan kita gunakan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Dari megin diwania nasoza mahal baya mamahal iya. Nasoza mi ami ila baya IBE ya. Si fao hagel. Jadi ramai lain dari televisi yang masih bakzoaya perlu tazago bahasa. Fadu dedagu bacamat BNKP Jakarta de ya kita tetap bersatu amin ya so bahasa buah ya. Le akan bertahan persekutuan da'a jika kita tidak ada perbedaan tapi karena ada perbedaan dan saling menerima satu dengan yang lain menerima perbedaan itu maka persekutuan inilah semakin kuat dan semakin kokoh. Nah alua dari ramai raina da wasumangeta somasi lobalang. Iramai raina ira televisi ni omasya bakzo aya
bada Roma lilo walangi ade. Ya to bali ange renuada sama sana ita. Ya ta fagi wa aurida. Apakah nota falo ba sumangeta sumasi lo walangi. Balalaba aurida si Roma ehe. Ya, bangawale ni faluada termasuk di dalam persekutuan kita. Ya. Hada nota oi gedededa. Baba malua si sehi, baba malua sumasi lo walangi. Ramai raina ikau ni tabazi makhade. Ina faaurida ma'asabua, totalitas kehidupan kita hendaknya kita mempersembahkan untuk kemuliaan Allah. Ramai raina televisi yang masih bakezoaya, fabali tadana meriba nahyade, selesai ta ibadah, maka seterusnya marilah kita menunjukkan kualitas ibadah kita yang sesungguhnya di luar sana. Ito kita lo balangi pada Romaliade, bas to bali ni tanda badede, tiala moroi bazura Roma de fazafele drua, ngawua si Sara B. Imane, enami be sumange botomi, sumange sauri, ni amoni somasi lo balangi, da eba mo sumange lo balangi ke misi sotede, edong alida. Enami be sumange botomi, sumange sauri, ni amoni somasi lo balangi, da eba mo sumange lo balangi ke misi sotede, yaduhu mangadrita. Sawagala da Roma 5 soaya, to bali angere nuama, mebe khema babo to badede, hadazi dena mafalua, bangawale buala fai buat dede ni falua baba urima, ya iya baba malua fasumangeta, baba lulu boto fa urima, fefu hadaya di sokhema, to bali sumangeu somasi drauge, ina tola te fola khemi drauge, ba ina tola to bali de la hobu hobu, draaga bazi fasuima. Sawagala Yehova lo balangi, bologa dedeu na sobo abetama, babo lulu botoma faurima to bali sumangeu. Bainau Yehau ni amonia zanolo yaga, zama sumasugi badedema, ina ele tebule botoma faurimade, tola mabali to bali sumange sumasi lo balangi, baba nerema fekoli mabagulidana, balala bo halewe mababo ngabatema, ba fefu hada yang ngavale ni faluama. Bolo base genoni baba maema taromalima. Bae hau bai tebule da zo de badedema zamusana. Badi Yesu Kristo no mangada daga yaduhu. Data fogelida baba maduhu famati keniha keriso muzizio itafeku. Endronga lida. Ya o mamati kalau walangi ama sila ambe fa abele sombai banua siawa abadana. Ya o mamati ke Yesu Keristo so aya ya ita. Onolo walangi si hasa mesa. Ni tema ni nania Maria kegeheha ni amoni. Ono nono alawe ia. No managa huku ia bareng baba Fondrio Filato. No te forefa ia. Mate balakoo. No moi ia bambanua ni hatou. No mauso ia moroi bangaizi mate. Eno irugi telungaluo. No manahai ia. Moi bazorugo. Dumadao bakambele lo malangi ama sila ambe faabul. Yotarai dae. Mangawuli ia dania. Babangu buku ni hasauri. Abo zinomati. Ya oma mati kegehania ni amoni
Baufati hasamwa banua ni amonio. Fefuni hakeriso. Paawesani hani amonio. Bafangefa hore. Bafe mausom boto zimate. Bafa auri sila aitu. Ya dubu. Dumadau zato. Data puli tafauga dededa wanuno lo walangi, si fao si nuna ni oholohe si moroi, Sarah, vokal grup Pesparawi BNKP Jemaat Jakarta, ba itohuga dania, paduan suara wanita BNKP Jemaat Jakarta.
Paduan Suara Wanita BNKP Jemaat Jakarta.
daya data ponondrongo ganggu ngabah kata nifa ema majelis. Salam, ya ahobu. Badai Majelis BNKP Jemaah Jakarta, mawami fefu ya ahobu, ya sobuabu atadoita wiamoi bawa sumangeta kezuaya mahu ande, terateran datali fusema savenamoi bagosali ande, abun datali fusema sisoba nomo zamusana. Ni denada bawa ngonda sida, ba nunoda lowalangi bazima ande yatobali dela howu-howu ba fangaro ba matida ke zoaya. Manda sawagele ke Bapak Pendeta Fo Olembata Lahagu STH sino mangai halewe ba simakande yaitu lowalangi ba wongambate ba simanegoi ba lala halewe sino ibe swaita Yesu Keriso. Sangai halewe minggu dula fitu bawasi fulu uwo sebua Pendeta Melkianus Nguru MTH ba agendi SNK Inafuti La Rosa Bali Indonesia persiapan ibadat evalua hari Jumaha bozi vele ziwa WIB ba gosali ande. Sangai halo ba Komisi Pelayanan Anak tola tabaso ba buku gangom bakata ba simanegoi sangai halo ba pos pelayanan Yogyakarta tola tabaso ba buku gangom bakata. Komisi Ibadah dan Evangelisasi mumbakau wa mufalua famama sekolah vanuno pesparawi eva tiasivai ibadande. Untuk tena fefu notondoto si fauba vokal grup PSW dan PSP si terau tede we fauba lala halau ande angomba kata ande no salahi zura wagaoni. Mufuli mumbakau wa BNKP Jemaah Jakarta fauba lomba pesparawi tingkat provinsi DKI Jakarta ni falua vokal grup ngalo Sabtu dula ene bawasi fulu 2002 eva bezi siwa WIB banahia Gereja Toraja Jemaat Kota Kelapa Gading. Ba paduan suara wanita bangalo Sabtu bulan Oktober bezi fulu WIB nahia BPK International School Kelapa Gading. Paduan suara pria ngalo minggu dula fitu Oktober 2002 eva bezi vele delu WIB nahia BPK International School Kelapa Gading. Ande berdae tevalua doa pengutusan bangalo kami dula eva Oktober 2002 eva bezi vele walu ba gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Mutatena ina eusterotede itafefu ba wanundeheni lala halau ande. Munenegoi bahwa ba lomba dae to lagoi moita yaita banuana keriso bahwa me dukungan ba mama mai gigoi ratali suseda sosala hinita bagina tedal. Sakramen baptisan anak mumbaka bambanuan keriso wa mufalua wa mayage idana irono bangalu minggu fulu November 2002 ande berdae mutotena bazatuan dauno sedena fau bawa mayago idana ena lafasura doi dauno kezatuan keriso ba lingkungan zamusana. Pemutahiran data jemaat mudan-dane moroi bazura BPMR Evabla 5 BNKP nomor Evabla Eva dan seterusnya tanggal 1 September 2002 Eva perihal data statistik ande berdae mufuli mumbakau ke rasatuannya kriso lingkungan fefu ina mamalua pemutahiran tui-tui doton-doto jemaat balingkungan samusana ba aifadae data sino awai batola mu ouloi Mazui mufaema ba sekretariat gereja furiatang wangowuloi ofeta ngalo minggu dula fitu Oktober 2002 silang layan pendeta modane-dane moro bazura BPMR Fabla 5 BNKP nomor 5 dan seterusnya tanggal 1 Oktober
2024 perihal jadwal silang layanan pendeta, anda berdae mufuli mumbaka ewa mahe ande minggu 20 Oktober 2024, Bapak Pendeta Adieli Laya STH Fataro wangai halewe huwo sebuah baben KP Jemaat Warta, ba Ibu Pendeta Fungsional Pendeta Leliser Harefa STH Fataro wangai halewe huwo sebuah baben KP Jemaat Tangerang Selatan, yaitu lolobalangi ba wangai lalah halewe bayatobali dela howu-howu. PGI Wilayah DKI Jakarta, Modanedane Morobazura, PGIW DKI Jakarta nomor 322 dan seterusnya, tanggal 1 Oktober 2024, perihal pertukaran pelayanan firman Minggu Ekumene 2024, anda berdae tiombaka ewa ngalu Minggu, 21 Oktober 2024, Bapak Pendeta Dielilaya STH, Te Fataro wangai halewe huwo sebuah, ba GPIB Jemaat Martin Luther Jakarta Timur, ba Tobali sangai halewe huhuba sebuah baben KP Jemaat Jakarta ya dae Bapak Pendeta Melkianus Nuru MTH ba teobuloi goi fa sembata ni fa saufuna sanandesa ba pembangunan dan pengembangan keesaan dan okumene gerejawi di wilayah DKI Jakarta yaitu lolowalangi ba wangai lala halewe baya tobali dela hobu-hobu. Jadwal kunjungan pendeta membaka jadwal kunjungan pendeta Jemaat Jakarta Bangaluo Selasa irugi kami dularua irugi tanggal 2 Oktober ya dae hari Selasa pendeta jemaat balingkungan pendeta fungsional balingkungan Sara. Hari Rabu pendeta jemaat balingkungan Eva pendeta fungsional balingkungan Telu. Hari Kamis pendeta jemaat balingkungan 5 sedangkan pendeta fungsional balingkungan 2. Mutotena kerasatuannya keriso lingkungan fefu enae mufaema ke sekretariat gereja nahia perkunjungan bajemaat lingkungan. Wawau pasembata yotarai kelezara Oktober ofeta kelualu Oktober. Ni tema faebua filezara juta fabula 5.000 rupiah. Ni okunae dula 100 juta otu dengan fulalu ribu telunga fula 5 rupiah. Saldo kas per telewalu bawasi fulu total otu afitunga fula 2 juta 5 ngotu fabula 5.000 fitungotu telunga fula siwa rupiah walunga fulu sen. Badai Majelis Jemaat Jakarta maando sawagele keratali khusus sino mama ema sumange fasembatada ya sekedo wa masih lobalangi keratali khusus mafefu bahlewe ba wongambate. Saneretoi luo wa tumbu bangalo miguare pa oya darwo 20 niha atas nama majelis ya hobu wa neretede luo wa tumbu yai fowu ami lobalangi. Angombakata ononeta angombakata moroi balingkungan Eva mombaka sekolah penganda lingkungan Eva ba ucapan syukur keluarga tevalua bawongambate amai nasira asira lase komplek abadi Jalan Melur Blok Z nomor 11 Durensawi Jakarta Timur Bangalu Minggu 3 November 2024 besi veledelu WIB sangai angerenua Bapak Pendeta Dielilaya STH untuk tena fefu ndoto lingkungan Eva siterau tede wefau bazekola bangande ande angumba kata ande no salahi zura wogoni yahobu. Ama ina ba talifuso fefu fatwa leta asivai data lau manuna moroi bambuku zinuna numero 2 ngautu awalunga flarua ayati sisara ba ayati si 2 lalame utere Yesu.
Amazo ayaga iso wagele vai buat de ba faum ade ba tola bat pefun ama palis sumangeu bazoru goyawa ya to bali hobo baba urima gaya aga banuama ogedeu baina le tebu le soaya si te do na sadaga baba malo so masidauga balala be kolima baguli dana ade ya ibanuama sinoso tane fenau bazima ade soaya ya le tebu le fahu banuama ade sino molulu boto fauri to bali sumange bazorugo ya si de do wa muso de dera baba nerera fe kolira baguli dana ya si de do hobo melo walangi balala wa urira babu halewera ya le tebu le benehi ngabale zoguna hade ngabale ni ira de dera si sehi be mo fozu be mo lua de soaya ya ugazi fokera babo fanera sani bau due mali sangalani faurira areu khera ngabale kapula de soaya ba ya le tebu le babo muso de amolaga khera ko fada kapula de banua mo soaya sotana fenau ya dai les tobini khe ba fadu de malo walangi ba odrasi ra baba nolo ya le tebu le akhsite de banua mo soaya fefu zofe si soba nomo me ya dai si soba nomo misabakan si soba rumah sakit mangada daga ke lo balangi ina mualaga ba madewekh ina mualaga ba abel siboho ina tola falu khaira ho fa ho de basi otarai rau ke soaya si manage bang abal hadaga pula de noro de tanebe soaya ya uga odasira ina tola omuso de dera baba tolosa me baletebu le lo balangi o wa de dera fahobu lalahalewe banua meswaya sino mualaga fahobu usaha ina moroi balalahalewe ada tola swaya lalu wa urira to balis sumange bazorugo tola gay benehi ngabale zoguna khera irege sobwa wate do ira swaya si mana gay vefu banua mes sedang sekolah swaya ya dai sedang sekolah sedang kuliah ina yau gege be khera watu atua faano ira swaya ina tola to balis sodronia baji somi fena to bali anonymous soaya ba ina hauge masa depan ra irege omuso de dera le tebula te fola khami lo balangi bazorugo yawa si managa Yehova lo balangi fa howe bahasa bua banuau baji sabua BNKP Jemaat Jakarta de yauga be bahasa raded tolo fefu dra anonymous aba banuau ni akiriso yo tarai ge anonymous bapak pendeta jemaat ibu pendeta fungsional fefu BPMJ majelis jemaat pengurus komisi si manege panitia fefu banua meswaya ina ole tebule roroga fahoira abele ira babangai halewe sinobe badangara ina tola soba sabua babangai bo tei me bai sabua jemaat de fefu ngawale lala halewe sidena mufalo ba migu fenamade kegiatan balingkungan si mana kegiatan ba komisi ina mana yau gazifao yau gazamahu ina stedo bahasabua fatali fuseta balagi tebula to bali la khami lo walangi bazorugo ada ya rencana ada ya program ba jemaat BNKP Jakarta de yauga fahu swaya ina tola alua ia babodou fahasabua ba si manege babangi boti lo walangi bazorugo yawa si manege Yehova lo walangi mangada daga salahi banuau si faluka fa sodede sanerete de lo wa tubu baji sabua migu ade yauga do hobu me yauga navera balala be kolira yauga be wanau noso be kesehatan baina hadda gini adera soaya baba umuso de derade amwalaga khera si managa Yehova lo balangi mangada gai daga salahi da anonime boto zodrenia so haleo ba sabar resort fabula 5 si managa khema ba BN ba sabua ba sager BNKP ke Yehova lo balangi ya le tebule fahobu dra anonime gofu ezo soira ba gofu hadia lala halewera tera Yehova lo balangi sodrenia ya aga ba BNKP ade ya uga be watu atua be bahasa bua ba ina fefu adani falua tola to mali famola khami de lo balangi basorugo si managa soaya mangada daga salahi zamater ba pemerintah ya ia ba provinsi DKI Jakarta ba si managa khema ba hulo tananiha Yehova lo balangi
ya uga fo fatua tua ira amolaga ge haun ya moni khera ena tola la fater bazi fotu bazomasi da uga nono bo banuasa baina le tebule o muso de nono bo banuasa balala haleus no amolaga baba urira si manelo balangi zodonia ya aga basoi Indonesia de ya uga amolaga ba materisa ke satula si fotu bazomasi da uga tra bazi ma khade suaya baba malua pelantikan presiden dan wakil presiden ke Yehova lo balangi ya uga be baba dede areu zi to bali abula dede lima fake mi fona tolo ira soaya ena tola la hale bazi fodu bazo masi dauga hadaji no la fa ema banono bo banuasa so ama kaita la hale bazi lima fake mi fona ena la oi gededera tola la falua batola somu so tede da aga soaya basoi Indonesia de ena tola so bahasabua ba ena le tebule gai lo balangi ya aga banuau lete bula daga baba nuno baba mola kami ya uga basorugo yawa si managa Yehova lo balangi kegiatan jemaat BNKP Jakarta sedena mufalua terkhusus tim so ikuti lomba Pesparawi sedena mufalua balu hari Sabtu basi managa balu hari Minggu ke Yehova lo balangi basorugo ya uga tolo tim ade ya uga beba hasabua fahasabua bangera fahasabua li fahasehili ya uga gai soaya be khara babel he ta khara ngabale vekh uti bangabale zobaga ena so wawate deira babo ikuti lomba de sitobali kesaksian batobali famola khemi lo walangi basorugo yawa faduh dedema wale farida uga baba nolo ba mangada daga kheu wa amwalaga zabale sehi babo ikuti lomba Pesparawi ade si managai lo balangi basebata banosi no teo buloi basi makhade ya uga fahowu ya to bali amela samhua ya to bali gira-gira basorugo basebata ade ba ya uga zile tebule modro do ho me baba auri banuau balala bo halewera ba bo fane-fanera bongi ba maakhe sauhagele soaya wa masiu sauhagele wa hakhe de deu iza olha zile terlima bangavale ni ademade bafadu de dema ba ila molaga zabele maguna khema bafadu de dema soaya bangavale zinoma faema babangade amolaga khema da badama baloi dama base vai bo de dema falua zo masida uga baba urima za masana draga ina fa bali sai dan draga soaya bafadu de dema le fa bali draga khema ya uga navema za masana draga fa saudaga banahiyama areu to bali abula dede balete bule ba muso de dema kiza lo balangi na marei dan nomo mare baina le tebule ma oroma ba sumangeta somasi lo balangi balala ba uri masi roma khe sau hagele tua Yesu badi meno mangada daga sinoma mahaya aga ba masa khe wanguma edonga lida he ama khe masi soba zorugo yate amoni adeu bai fa khema horema simane fange fa ema sala bazi fa sala ba khema boyo hinda aga ba mana daike ifa ega bazi lesehi me ya uga zamater banuau baso khefa abel la khemi irugi bazi aitu yaduhu yang abuli balala ba urimi se roma khasi fa fa ded ya le tebula mi fa dua ke riso balala ba urimi ba le tebula mi baba sumangeta somasi lo walangi baji sadofe kolimi bagulidana ba mi tema hobu soroi kalau walangi ya mu fahawa mi lo walangi ya mu roroga ami ya mu fohaga babania khami ya mu ebua de dunia khami ya mu faleba hernia khami yang beba hode de khami lo walangi yo tarai dae irugi basilo aitu yaduhu Oh
nela lama sumangeta kada basi makade ya mutolo ami lo walangi Yahobu. Shalom. Silakan dulu.